Opani Tranani and the round. Mara was Sampana Mike. Mintam Cassana, me was me. Memrati Bremument Yafutu. And I mean, Rantan in my bow. I'll come myself now. So who you mouth for me copy? Now so for that one is empty my me when so there. We made the wine so my head kind be the tree. My phone in I jammy. See my move for my this in your grow. My move for my this in your grow. Anka everything I sign it ya. Anka something for me. Myself, the canny I want family will be all. This again, you know, woman, with my warning in a summer bar. Come on, once I move for an amazing and then what they have been doing. My free me, man, my myself, walk fire, yeah. Myself, I see soon I'm sorry, bye. Bringing somebody coming photo and some mama to feel. Let me swat them one and myself. I want the money of you. As often I was trying, someone coming to say, Dinodia. I got everything I signed it, yeah. I got something for me, ain't coming. And I'm your bar. I got me, yeah, for that, yeah, I got something for me, ain't coming. Nansu krobia ni agenti manyanja kwaje bia wo fio me menyinia do mi mani fieso project na funumio nansu mitimi ko mi chibie mama beka obi manso Ghana de shima man no pay me mamunyi na chiba Sompa 106.5 FM akra. Ebron so say the Sompa Rhapsody dwumadi no ema mo sade ye no efi adwada ekosi efi ada no enenso yetena se a ye ba besua de na ye de aboye bra. Ye fami de nyame yesra na Akosua ko aboagye betimi aframi Akosua nsra eye Sompa Rhapsody ebre no ena asono. Na wonim say edura no pasei na wo pa abrabom nimde abrabom nyansa abrabom nkankwa. Radio sese wodi wa fidie to no eye Sompa 106.5 FM akra. Eho na adesua ebebre nso ewo a wo betimi anya bi na wode abawdra. Etie na yetena CD Mini Bishop Dr. De Asare Morris and Atsansia no pay. Watro enuma ensia at 60. When you mfi eduosia 60 years. And I watro nguma mako ensia. Na meyi mu baako ene ye babedi ho nkomo. Let go offenses and let go. Enipa bebre ye di yawo. Enipa bebre ya ye better. Enipa bebre nipa bi dia wo ye ni. Eti ama abrabon ya jirimu aye prekesen. Adwemboni abayetirim. Eti ene ye baba bedi ho nkomo. Offense esi nipa bebre mu nhira kwan. Offense ama nipa bebre mu ni mu nyina atwintwam. Wadane abrewa by force, wadane akokora by force. Eniema sewumu ama wani mu nyina atwintwam. Da bia no ye depress. Woni depression e dampa ba akoso. Adentia offenses bebrebe we yayemi we na we yayemi we yakoka we ye too petty. Enti to bi so na e real de nipa ne de aye wo na ya betrayal ya disappointment ya enti enne Bishop Dr. De Asare Morris ebeboaye
ekwaye be fa so asade ne to ye betimi de anam wasisi ye etifo afidie ne betwa fo bi wafidie ne betwa wadwene no esese wo wabra bonkan ko ne nyame nko na wo wadwene se obi foforo ho adwene bi wo wutirim de na wuhia ya resabra adwene na nyame de amaye no ho de ede ye ne se ye de dwene nyame ho ye de dwendwene na sem ho na de etusum ye ne ye de adwene yen ya bra bo ho ekwa ebe fa so ya bra bo betumpon ebere bi a wo besori anopa a wadwene no enye nyame na wo no so enye wo wabra bonka nko na wo so na emom e wo de obi aye wo so me maame aye me sei me papa aye me sei me childhood trauma e na wo ye me sei no na kyesa wadwene no ya achia etiene ye pese ye tretene no kwa be fa so obetimi ayi afirim e se demo wa wo dwene wo bi ho no de bo no wabra bo to apen demo wa wonya kwan ma wadwene nsi nyame so na wadwene nsi nyame asem so ene nyame abrabɔ so de mo no a ene wabrabɔ sei obi o sere no pa de bia nkofo ho adwene ne ba ne tirim ene we yam we ene we akoka we ene we akoka we ene let go offenses and let go ye be ka ho asem eti Bishop Dr. De Asare Morris watena se wo ba beboa ye enipa berebere oyawdie na adoso dodo aware mu oyawdie niti to the body of Christ impon sorry mu ubehu senior pastor no ni junior pastor nkasa ubehu deacon no ni deaconess nkasa can you imagine say wo so we elder now when obi be say elderliness na say deaconess one sam na work no wo ne na etwe manso na wo si azore dem a wo ye dey offense oba ni okunu nkasa okunu ni oyire nkasa onua ni onua nkasa maame ne ba nkasa ejuma hura na ejuma fo nkasa let go offenses and let na topic na me be kan here privacy bi fa ho obi wo kura me si mre bi anuafo me ni bi story a mete ye wo manyini kura ko dadadada we ya ware ena ketwa no hia bibi no ofre ni nua panyini se sade we mi hia ntiboa me what show any more ne sister ne mfa ma echi no friend no say na de na de me sai wo yankola brem medi media ne bi si ho ana akofa di ye ana say ade si 30 years ago enti na me hia dia me se fama mo ana uko ka asem kire me ma me ko asem wura fi sa de na wo ye no eye me ya pa enti de wo pe ne me nya mawo wo mun kola brem na die ne bia wo fadie ene konkonse bi okodi kire ne maame no wo se anu nti ena ne nua ne sre na de wo betimi aye pa so wo se wonya ma no offenses we yakoka me ho asem we yakoka we ya say offenses me fani debate of Satan me fani debate of Satan enkofo be brato bait muti de bia me kase nyame ne nsanya tia o but was say wo ba me ho na wa bebo afori mpo na se wo se wo ne nua bi wasam akona ne nkoka wo wi anza na waba etidi ntia wo hu nyame ne monyam no eye no a ebize nyankopon na wo ba na nche no wo de wo ba na ne mfom so bebre di acha wo etiena offenses ene ye babedi ho nkomo bomodi ansa wo de wafidie ne beto Sompa 106.5 FM Accra anase Facebook page na ye Sompa 106.5 FM Accra ye Facebook page na ye Sompa 106.5 FM Accra bra live like it na share YouTube nso ye Sompa FM live it is abre de menkoma papa akwaba papa memo akwaba o I don't know. I don't be sure I want to say, Mammy, Zim's batch of your mammy. Maybe a young girl, I found a message so. I found a 27 years, isn't it? I don't know. 18 years, I found a mammy, patch of your mammy. Aha, me a young girl. Aha, auntie. Because I papa, me ma. I said, me when you need to do. I'm gonna catch him. So we are done. Yo. Baby, I would do. Who's sorry? I am now. Because I almost say we are young man. That was it. Who PA no? Me say what? Young at 60. Young at 60. That is it. Upiram say no one no me papa we one yam renta.
de we see abo chana etie from patro de brade me kan obeka say me age mate bi na tie o brade be share Bishop Dr. De Asari Morris na no no nya 60 years why ministry for more than 40 years eti o experience ankasa na na wo ba ni jai me na me monko video no wo gate da no fa na eti bi hu ya be da jai me am say mo video no wo gate na no na mfa no me wura studio ha ma me na mo ya mo fa to Facebook mo say me papa ni eyi ne nine ba Akosua Papa, mezabo akwaba. Che mic na ben wo kakra bi ma me ha. Thank you. Yeda se. We de nanu na nyame ye wadom. Ema wonya mfie aduosia. Me yese ayi we de just by the way, me siri ya na tutu ahomoni nti am pese me siri mo na tutu ahomoni. No. Nanu na wonya 60 years. Na wotro enwoma makomako nsia. Enti na se decade bia ye baako. Decade bia ye baako. Decade bia ye baako 10 years 10. Me I say restoration very powerful. What your books bebre but 60 years de no. Me hu baako bi wo. Ne nyina ye bedi hu nkomo but enne no me pese offenses ene ye di hu nkomo. Se ne ye bi nkrofo ani wo ho na bibia koye na eno me ma story bi wo ha se papa bi ena okọ pension yeah metie yes yeah. Ni sika wonya ye nyina wo de koto ka ne ba panyiri ba ma ba ko pe na oka kire ne se we na 207 ni ena mbe ma na ye adwuma ma me ka ne pepesi ni pe driver bi na omaje na ya obebu akonta de ama ne ba ne tam ka no ena okoton ye no di tu kwan papa ne tese ne ba na ton ka na di no wanya botre domain be bruni nuya kese no offense kese no ekowi ase ne ba ne timi tu kwan die o yare wo ho ye de ne funu ne ba Ghana papa ne nyine ye over 70 years no obeyare but no obi ne ho obehwe no ne ba kan no wadome no ensi ne ye nso ampa offense obisi ni kuna ye nade minim awarefo bi a empanifo papa ne wo over 60 something maame no so 50 something omo chimanso to their 70s awarefo wo mo tedan efie baakum omo ba na asifia mo omo papa ne wo ne dan a wodem maame no so wo ne dan a wodem omo ankasa wo mo hoda se wonnim na wonu aduane ma wo ya wenni papa ne ye manso twefo se wone ne yire ne chimanso for 15 years kopem se maame ne wuye omanya aware so omanya aware no mo te se omoma na nyini e na omoma na besi dan ama wo mo etu omo tim etu we dan ni but omo nkasa we nchia no ho 15 years kopem se maame ne wuye no afi papa no ayiye no obabi anase wo ye dey eti ye no te madam for pa maame papa ho asem na meke eti ya de epie menim wow papa na ti wo na afi wo bonani anu osu maame na wu you can't forgive yourself wonne ne yire ne chimanso 15 years omo mpanyi ibrim obesra we ya ompese obewura we dem so akwa no afi no omo ma no kra no omu hu ne omo nye unu aduane ma we ya we ni ti wu gisa we ya aduane ma we ya no we ya aduane ma we mame obani okunu mo wo mama komako nsia amankoda nyini ebi wo France ebi wo UK ebi wo Germany papa no manson chi defensiveness da bia wo right onim nyansansin obi a eye insecurity wo ye insecure e kwa wi ase no papa maame ni wi ena papa na da so se wo da so te ho a wo de ne burden ete ho eti papa ne nkomo na ye bedi no ehu hia fese nipa bebre obehu maame bi one ne ba panyin nkasa one ne ba keto nkasa obehu anuafo de ne kora de etan anuafo de siblings rivalry
Enua panyin ne ketwa nkasa ketwa ne panyin nkasa basa awarefo ne abawu ye wi ansa ne ababawura asafonim aho de basa wo be sofo panyin na omo ne ayi elders ne deaconesses manson twen eti nyame ne monyam sa asori ne hia sofo panyin wo be preach ne elder na wote wo ne nkasa nyame pede wa asori de mayamu na moyam asori nyame ni ho ayamu na moyam asori nyame woni ho he's gone because you can't forgive each other. Eti papa enu nti na mede waba mame fa sedama Just bread and pastries and a perfect baby diapers omo na ebo mchi da chi mechichi mu e de ama bishop ye cancel offense eye de Akosua me dase na mechia watiefo nyinia offenses eye ade bia Akosua ehu yepa. Among the 6 books, this is the medium one. Makuma dahopa. Book no mean way ana before I say I do. Because Osha eye adia eye eba nipa abrabo. Nipa abrabo. Ye kwa ye be nyina, especially say ye Christopher nyina no. Ye mpa bone say ebesi yenyi. But Akosua say uyo obi na se wan hwe ni yie ewo saa de we ho a offenses ho a wabrabo beye ebekwa na asen abisi ebekwa na asen abisi mini se mra ye nkoda no na agrobi o ye si na nako wo bekwa na asen abisi wabrabo no enko nanimu da ne to sumienu offenses eye ade bia the devil bonsam afa no se is a weapon that the devil is using akodie kese pa bonsam edi di efrusania or this say nipa. And Ranajo, I was on channel 247 and we were talking about unforgiveness. Na call se ba you know because you do baby afene meni atete. You see offenses ya de bia bonsam use destroy nipa. Yo this say nipa say juma. Abusuan bebre ntema papai. Oman bebre ntema papai. Asori bebre egu. Ebisu wo ho engu ye nso akoye konongo kaya. Etim enkonenim na enkonechi. All because somebody was offended. Entokwa esi wo wiase a mempene a yekum nipa nyina because they say obi afom obi nti. Eti offenses ya de bia bonsam use to destroy the world seriously. Say a Christopher awofo ene adofo ayere ni ekronomu yema yeni eba ye hoso na yetumi sorry etia sa ade no because ade bia edi nipa nya na say nipa. Offenses trapper bonsam asset amanipa na wan hwani a ukotomu a ufri mu no din din ye pa. Offenses din ye pa. When say obi offended ahụ Akosua onye reasonable obi ya de tiawa so obi ya de tiawa na sa ade ne ye wo ya na wo de hye wo mu a obohu se onipa no onye reasonable na juni sisi so onye reasonable kra oni ne kan bibi on tiase because obi afom no enti so obi sa won o hye sa atade no a enfom so atade no ahu obi aye wrong unko na you right obi aye wrong unko na you right enti e bad sa no a ding sa obeko wani mu abrabom because e hwewumu ana use ade no so e yakomemu asem ana abrabo no aye bo no so e yakomemu asem because the Bible say ne wo wakomemu no eno na dead enti no eno na be dead amohu enti ehu hia yie pa se ye be hwe yie se ye ma obi enfom a obefom ye no emma ya brabo ensi full stop nipa be bre abrabo ensi full stop because of offenses a very very demonic and very very serious pa enti I say ye hwe ni yie pa offenses ya de bia se wan hwe ni yie na wa ma wani ama wo ho so a
Abesa no ma bebre. Luke chapter 17 Bible can say be Yesu Christo enum asem. Or say offenses it will come. Okay. Or say we yet den ebeba. Yes, we yet den will be fum. We yet den will be fum. Say ye nipe na moja dia fu sane wo ye mu. We yet den obi be fum. Na no make us how baby na say one person obi afum wa. Your place is awodome. Na this wo wie no. Eh what dey obi amfum. Then no okotena ho a what dey oni obi ani asem. Na say ye nipa die. We ye den obi be fum. Luke chapter 17 verse 1. Jesus say it is not possible say obi mfum. Into offenses in there we ye den ebeba. We ye sofo, we ye bishop, we ye prophet, we ye a president, we ye den. Somebody will offend you. Obi be ye bibia etiaw. Obi be ye bibia etiaw amana ye wo ya. Yeah. And yes, etiaw keko Akosua. Ebeye wo ya. Amana ye wo ya. Say etiaw keke na ye wo ya pa de awofa wo dwane. But ebeye wo ya. Ebeye wo ya. Oh, but we ni pay, you must give room. Say obi be fom. Okay. It is obi fom me a de na meye. Eti de wo kan say number 1 no. We ye ni pay die. Yeah. Jitum say we ye den obi be fom. Obi be fom. Eti bie pono to. Say ye fom a meye den. Eti as wo wase de ne say de wo be ye ne hia. But offense ne de beba. Eti de na wo be ye. Eti no say wo wan mo nwa dwa say obi fom me a de na meye. Na wen tutu ana mo ensi ya. Enkrofo offenses are say baller. Ombese sa de begu so sa. People will offend you. You best swap baller na go so sa. Baby ana ball what do my baller? Because they will offend you. I born some strategy. Or they are on person nipa be konenim. Yeah. Because offenses is a barrier. Esikwan ya kwansidie. Humune hunemu. Akosua so be offended ahụ. Ushia no kura nanim hu. Yeah. Na so kipo ade no wana komemu echa. Ubehuna nanim asate twentwom. Ibosi na make say man ni bibe brada ne mrewe ya. Ene mema ni biada na kokora by force. Be affect wo nipadua. Wo skin no. Affect wo skin, affect wo color, affect wo thinking faculties. Ama affect wo akoma so. Baby say heart attack bebre. Nyame bia a shark manimu ni yaudi bia ni pedi. Because Jesus say ebeba. O ye de ebeba. Ono kro ye nyame ba na ofiri soro ba ye na boni ni ho. We offended him. Yeah, you tear the nanso. Almost offending the bebre. Into offenses one shenia. John the Baptist. Yeah. The way I know Yakupon you soon. Na Yesu kura I mean, edu okra na fe ebobrim. Nanso because of offense inti. Yeah. You Trinity. Because John the Baptist was offended. Said because odi Yesu one dance here, wa peja Yesu, wa ma Yesu so, ama Yesu edikan. Enti ama na suafo ni nyina akodi Yesu achi. Enti afa ma ye be chi no expect say oh only the Yesu wo we di o. Enti oni say Yesu ba obeye na you know. Yesu ye chi no Yesu ankoho. Yeah. Fi no okoso say oye nadwuma otwenye onte Yesu nka na say the oba no woni anase ye ntwefoforo bi nim adenti the Bible say osuma say omunko bisa Yesu yeah I be wonte ne ekoso am expect say wo tumi a obetumi dia be ye so he was offended say Yesu amamaje no he was offended say Yesu amesa Yesu wo so call yakọ kan kra ne kire no asema Yesu kan say wo so mo kwa mo kan kire no nsankyere ne Yesu no yes awawade Yesu no asem na ekoso no mo kan kire no wa mada so obekọ etu no ema ediabufu ni yaudie a share John the Baptist mo and ma akoda kete ebegina ho o se mepe John the Baptist ni ti na mepe ani etwa ma no offenses Akosua ese nyama bebe ese wonim se me hu obi a waye better odi yawo aden a ne nia panyi tu kwan wankra no na me Akosua kwa waje wankra ede sakadi ni anemi anka ne nko obebre pa ade me nimi ye no se bitu kwa na mekra se me nimi ye eniam ebira me bubo so kire wi o papa obi se ena nadamfo bi ware wanfre no why offended obi se nadamfo bi nya adwuma eyeye wa ma na mane se wanya adwuma ye enti ahye no wafom no
me ko wedding biase ye chiche niema ye chiche yi ena nipa na eye bride no nti ye na o skipoi maame bi ote ho a wanya bie no chese maame ne ya pai Yehowa e wa na lady ni se me kwa me che niema ekura ye de bi me hu ye kura nka man che why offended eniema mankrofo ye offended wo bi se ena wo graduation and one can't tell me say we graduation. I was your book more because some say I dear back where you fun in this near my people get offended on it. Yeah, a petty. Yes, sometimes we don't want Nyansen him sabi. But we say no so na we say and nipa no so ehia no. And no so because and Bonsam is looking for opportunity to destroy you. Yeah, but so say we not it we ni antem. Enti niam hu hia no. Na wafa. No, I'm a nipa are offended. Now you see, so we are offended at home, and I say, "Bibi how?" And I say, "Be from wa." Now, oh, nature, dear no, one nature no, a woman, oh, dream, hono. Na di yaudi ba. Yeah, yaudi ni ba, ne yini, na fe at the unforgiveness aba. Unforgiveness no, get it in here, and as get it rooted na fe at the bitterness. Bitterness ba that is where you strike. And nipa ni wo kura wo pe. That is it. Adwumboni abauti ma nipa no. Oh, enti no offenses ya de bi ese yes so kura. Na papa o say Yesu kura ka say enye possible say emma. Ebeba. Bibi enu we betimi aye de esi ano kwan. The only thing I be here de esi an kwan say wo bo hu adwa say eba me ye dey. Because want to me mom pa yensi anokwan. Okay. Want to me here conscience anokwan. Oh. Eti no responsibility to say e dey na ba. Meye. Eno na wo to me wo so. Eno na wo to me wo so. Apart from eno de bibie no bi. No. Inti say ba, inti say me ni Akosua wa he. Say Akosua fom me a. Meye dey. Me ti so ko ka me ho asem a. Meye dey. Aduane wa ma bibie ni a. Meye dey. Enti ese wo bo hu adwa na tutu na mo si ye na hu akwan a obefa so a wo de bo hu adwa se umma sa de no me hawo ni mesi wo ni Onyankopon ntem na emesai wo ni nipa so ntem na mesi nhire bia ese se ba wa brabom emesi anokwan. That is what you have to do. De wo be ye no ne wo be e ho no na wutumi wo but se wo bi betia on eye normal e kan brabo ho e kan brabo because ye ni nipa de nam ye pay for class e se ne techerema omoko na me kru pie ye wa mantem na me yere tinkiti me discama no o de akoma ni nua panyini obi kwa de o se ne yere se de aduane besi ho no wa mfa nsuo ense e fa wadwene e fa wakoma uhu nipa ne na obuofu uhu nipa ne na wakoma aba na obi okra ni uyem to show. Yes, uyem to show. Now uyem shows ano a wakoma no e pompe forcefully. Oh, it's an offenses in your idea. It had the spiritual implication, physical implication, and then emotion implication. Emotions. What your emotions is affected. Your body is affected. Your spirit is affected. I can't be. It's an offenses in your idea. Any who can say. Nipa da seni se wo ye kristoni se wo ye kristoni eni kwa se odidi agro because wo ye kristoni kura wo ye nipa idi e be kan watenka nipa bia nso watenka obia watenka ene e bishop edie ne ye be wo se ye ni tumi wo so fumu ene obi nso be ya manash obi an ne de etimi wo no ma ne ye ne ya papa wo se de yen ye be ye ne se ye be bo ye ho bai pacho kwan be ne ye be fa so abo ye ho bai yo Akosua me dase number 1 ekwe befa so abebo ye ho ban free offenses in mu no say obefa Yesu Christo say okra ne wajenko. Okay. Now we build a very strong relationship with God. Okay. Now we nyame asem atena wo. Fa Yesu se wura de ne wajenko. Na fa na asem ne ba obra na ma Yesu hunhum ne ntena wo. Oh, now Bible say do na masem tena wo mu a. No ene bebo anti nyame asem ne ti wo mu a. Na afei no da bia no be nanti nyame akwan so. Okay. Na woni nyame abobra. Okay. Na de bia wo sori a me sori a me mpa ebo edika ne se Awurade ma me akoma me de obia abo ne beche no. De bia me mpa ebo no. Me nya sori a me se Awurade ma me akoma eye bone facha akoma.
Awurade ma wo bone facha akoma because wonim say wo koyi obi be fom wo obi be ya de a wo mpe obi be ya de ama na hyew obi be ya de ama na ye wo ya enti wo pese wo bo wakoma ho ba enti no wo ka kire Awurade say won ma bone fafiri akoma. Powerful prayer. Enti me boss empire ni wi a. Enti me si abonten a anase woni me hia nea wo beye bia no me de achew ansa na me pie. Me de achew ansa na me pie. Enti wo ye no meka wi a ma wie. Me ma wo onfom so e me si me nhira kwan. That you repeat it obi mama. Me ma wo onfom so e me si me nhira kwan. Wo ma obi mfom so me si wo nhira kwan. I will not let your mistakes deny me of my blessing. No. Memma bua wo mu ade. Debbie. Emesi me nhira kwan. Debbie. Memma your immaturity. That is it. Emesi me nhira kwan. Memma wadwene emu oha. Emesi me nhira kwan. Debbie. Memma. Debbie. Iti bon ho ban. You ready say nipa be fom. Na fom wa. You see obi yemu emu ho no ma. You feel say nipa eye abofo. Anas obia is that me bagel ba ko ka chere ma say daddy aya na ye say obia te se wo obia te se wo sa akoda ne ka sa asem no I took it serious obia te se wo nti bia ne awo nye no obi so anas wo so de awo nye no obi so nye obeye obi ko obeye ma na chensa nti obia te se wo nti bon ho ban se wo ma obi emfom so emfa yaudie embre se wo kwan a wo fa so ba obra ene se de wusi ya wo ho ene bu wo mu ade ene your emotional immaturity no ene your insecurity no ene se de wusi ya wo ho ya wo niam basa kasa basa no me ma eno emetena mabra boso debi mabo me ho ban me eno ema me ye better pa yaudie bi unia ketwe nkobe yenhira ma opa unia panyi nkobe yenhira ma opa enka obe yenhira ma opa wo se wanye se de wusi penti wonkasa na ho bi akwakoso ade ehu ewo offenses mu se sometimes so be offended wa ho e bia no nipa kwa no kro onim se wa offended wo ono kro onim se wafom na okọ ono wa ye free o oye okay oboni mpa ye nyamiti oye na adwuma nyamiti ba wo no wa fom no na wo di ade na hye mu no na ewe wo na yo ebi kura no nim ono kro wonim se de oye ne krai hawo no ko ne baabi obo ne bra na wo o debi me ma wo mfa wo hawo chana e ko yaudi mu a bitterness e ya ade bia e dangerous na bishop adentina obi aye wade a wo mpe bible sese wo nua ye wade na wo mpa akọ ne nchen aden na ye kuro mu ha yeni akokodru a yetimi di ko nipa nche ma nipa ne hunu se de wusi kasa kire me na anya me de because bia wono ba bia tete ye no kasa na okasa ye ne normal kasa ai ebia eye nipa na eye ne kasa mu na eye ne normal se de nipa ni si act ye na bia ba bia wo free ban no sa na wo mo act wo mo kasa rough wono ne environment no wo free ban no obi etimi ka ade wo wagimi ana no okọ but also be a baby of ban a big issue. Ebi nti ni ba no show ka na de na ade we ejimi. Wa kan sa no onim say normal. Enya kokoduro. Na me mami me no won komo. Sister me no won komo. Brother me no won komo. Wo hia me no. Sansem na wo kan ne de anya me de. Enti me srew. Next time no memfa sa enime. Adenti na ye kuro mu ha. Yentimi nko nipa anim. Na ade bia ha ye ne yentimi nkoka na mmom ye koka kire wo bia ade na mfa ne ho wo kodi hu nkomo kire wo bia ontimi solve problem no ahuni ma no men kasa no eso how say how dia fine okay but say how dia and dey say okasa say okasa ehu ya ade bia eno na dikan e de say ade ne ba say suro se wusuru se oni obi bekasa eno na edep say problem ne ba but as say utumi nya kokuduro because ade enye no enye tie se unya kokuduro na wo kasa nso a wasere rade say omawo techrema nyansa techrema okay na watumi di akasa enko say asem no enko say asem no the same ya woka no as say utumi nya kokuduro geda kokuduro say oh Akosua the way akasa yi mampe nti no next time no na wahwe yi wo kan wi a na wagya mu
neko because one hwe is Bible say the bonsam onenam se jata ebubom ehwehwe obi a obesey no nti yesori anopai bonsam hwehwe obi obesey no ne but vita so say wo ma wo kwan emfa wo so Bible says intidua no de be dey ebeba but ne nam so beba no ye dey onue etu se eyehu ebebre eyehu inti no aka na no to na wo de ja no ne na mo oh na bodam ni so ye wade a ebe wo ya ye wo ya bodam ni ye wade a ye wo ya ba ye de bebre na ye teso ba ne de hu nkomo kire nkofo etu obi wo kura wo nkasa no hu bi wonim de ntia wo nkasa no hu bebre wo se na nsa ama mentene nka asa Akosua osunu nipa ni nimti nipa ni kwati fe bebre so Akosua wonim obi wo ha se okobeka ne ebebo ni dimbo ni nti onka na simesi de na simenti no onka nti na bia no aye na e simesi de on de onka so mekasa pa me mfa me ni adaje me de ho asem hye me nti obi obem mu bia mo ebem bebre fu say na bishop de ha dream bishop no meka wi amawie because me se my dream say be say me twa me 100 years cake nti me ma o me cross me e wo 60 ana 70 ana 80 there be any time be say 100 years cake ni wo twam etinya afi na be mo abetena madwene so be e ho ne me focus nti e ho na me preko nti no ma obi entena wani gie so me mo obi ensi wo kwan enya kwansidie ma wo bo modin se wo be ye free ho nti e ya ade a ebe boa wo se wotumi yi free ho ebe boa wo yi pa because edeniama be pray aba the dangers of it no say who the dangers of it na wo yembe show the dangers of bishop memo about the danger na ewo mu no say what about me who say nipa we wo mu ne ho nani mie onim kasa etiba me nche me ho preko but enhame said ye be ya onya opportunity emphasize de ne nyame biem me baaye me hwese de woni ye wo se wutimi hia obi hwese de ne ye en ne susiti e se wonya structured se akoyi wutimi se adwene na chia eti e se metimi de manam osisi ye enti ene makati relationship no ofokra ba me ne wonya aka me hia wa me chia wo but enye te se de first na etie no but me nya offended eno so to say is the best thing for one to live in life. The best way. Me any nipa bi Akosua any nipa bi na me de o mo ba me ho. Wow. Nipa ni bi ho no mo a they are my family and they are my friends from a distance. Me ni woni asem. Nti wo yamade so anyame ya. Yeah, because me who say wadwene ne level I've keep you from a distance. Nti no me ne wo relationship no aye from a distance. Oh, you know be your mistake ni say nipa obia keke ni edna by the inner circle. Obia ni ebie ye puna ma. Obia ye puna ma no. Oh, but nipa bia na yesa do by the inner circle. And the be so you keep them from the outside the inner circle and then from distance. So what to me set barriers in your life Akosua obenyina che. Repeat home maybe. To me set barriers in your life ubenyina che. Nessa who set boundaries near boundaries, yes. Set boundaries. And you be na woman the cross lies be in your life. And you be keep them from a distance. Keep them from the distance. Don't bring them in the inner circle. Because if you have oba inner circle no get agenda no oba. Oh, you're so dramatic. Bible say obekum obewia obesei. Nti anyu bia na esa ode ne ba ho. Abrabo na ye bo no ye de nyansa ene ahwe yie ane ye de bobra. Nti se wan ma wani anna ho a ebe hawo. Unforgiveness ewa asetene mu no aye bebre nyoma hihye nipa kuma mu dudu. Nyoma hihye nipa kuma mu dudu. Ai se wotumi ma wo ho kwan na ode nyamyasem pe nyamyasem empaibo ana betumi ayi se yawde ni nyina afiri wakoma mu. Nyamyasem ene empaibo na ma ho konkron aye wadamfo. Keka oyawde ni dangers ni bi e kire yen. Dangers no nyema ewo mu a e ma ni ye hu
a man ye very dangerous. Say be obi ti a won fan tra na enye se he me ni be chia. Ade ba ko a da bia meka ho asem no is when you are offended, your emotions are muddy. Watinka no. I te say ateche. Thank you. They are muddy. And the nipa nso watinka ana move. Watinka ana odi ye bibia. Enti say your form opa na your emotions no I am muddy. Ayesa ateche. Ayes na ye tu galamse ewo emotion mu. Aya ateche poto. Ne ba ne sa no a bibia ni wa wo ya eyeye. Wo say wote ho no mo a na wo ho tete o. Eni ade. Enti ade a ese say ye hwe ne yie pa. Na say emotions ne nso become muddy pa. Na ede yaudie. Ediaba. Yaudie pains eba wabrabo mu a etise ne wakoma ho etutu ekuro. Etise ne wakoma ho etutu kuro. Enti no eba ne sa no a wadwene mu nyina ntokura bedidem. Enti no you can't reason. You can't do anything. Enti na ede bitterness aba it lead you into bitterness if you don't confront the pain. And the only way to confront the pain is say obeko na oni onipa no obeka we ya natural onipa no na wo wi a wo de ache no. Akosua se wa ma bonifefri amfra wontoma ana bonifache me pode ana me pese me kan bonifefri because bonifefri na za wo de afri no nti eso beduaka but bonifache fache wan fa bonifache anye ntoma mfra abrabo no nko bebia offenses be ma why you bitter ema niama bebre asay. And you see offenses ekita roots when it gets rooted in you now so ababoni abana wodua no awose nipa na fom me no wugya ne mannyini a ababoni na eso yare akoma yare depression anxiety fear is it na ama wo bp ekosoro ebe so aba bebre ma afi wan hwe ni ya obi tumi you offended ma odiewu a ohun so odiewu because or you offended Akosua say ya anhwe say nyoma ni ye ewo ya brabo mu a ye behu say ebe koso enema bebre. When you are deeply in pain obi akasa kire wa wonti wugina mpayimfo anim kura no a wokasa wonwene ho when you are in pain. It is so obi ya offended that ema nia wabre aye no emfa no ho obu na ketempe no ama ne bag so no ko yeah na obi abefa na obi abe enjoy no obi di no. Some a lot of people are enjoying on people's expense because they were once upon a time offended. Na bishop obi say bishop de wo kan me de o me no ya adwene o but ma try na no na me ye Sompa Rhapsody obi frɛ osate Akosua me kunu Aboagye one me best friend na akoda me se me de ache no but ma try be ma bi so frɛ se na yira fa na chi oso de ache no but ohu ne bia na no ho ye na hi enti bishop nkomo ya hu ne ye di ye de obi ewie wo sika wache no to bi ka wa wo ba but eye wo ya ahyew obi si matraya maya me kaibia na me su me kaibia na ye me ya usi yenye mu pise edi ewu but bebresi omunim kom befa so omba ifise wa ya wontimi edi asam na beka bishop Akosua enam di kankan ye no say it takes the word of God nyame asam say nyame asam ni mu a untimi da na mekatwa to say wo ma nyame asam ne tran wo mu wi a wa wasan ne hon konkora fa nyonko hon kokro pe ne betumi aboye hon kokro pe. It is just the work of the Holy Spirit. So hon kokro ni mu a because Akosua wo de wa try wa hoden a wontumi. Yes wa hoden de anya de obetumi because ya
Until the only thing is that you surrender to the Holy Spirit. Meka mo book imu Akosua miankasa experience aminyaye. For about 2-3 years I was going through pain. I was offended, going through pain. I was bitter. And I saw it was affecting my ministry. Yeah. My ministry was going down. Me bompaye, me faste. But my ministry was going down. And I have to be sincere to myself. And I'm a quite ready anymore. Said no, me who say my brother sasa. When it's going down, you see it. And you know, many jam who men no. Nyame ma me hu say yaudie no. Yeah, and ya usa. And say we ministry no. And say wa brabo no. And now ma go down no. Good. And you know, I have to work on myself to release it. Me wie no working on myself quite radie ni mo ko bompa ye fasting ye to release it no. Me wie no. And I'm saying a person of pain bia me ginidi and I'm submitted to as of pain no. As of pain for me no. For them to counsel me, yeah, and then for them to also pray with me. And we no, and son me who say, "My free." Then I saw my ministry picking up again. So you, wankasa wahuode went to me, submit to the Holy Spirit, and after she nyankopon sophobia wujinidi. And yes, sophobia or abeka say a demon. Come out, keke. No, you need counseling. As I say, you kasa chro. As I see, you know, maybe free wakumum. As I see, you know, maybe free wajrimu. Na ya sawi yare with nyamiasem. Ya bo injection with nyamiasem. Na fe ya ya bompa yama. And ye obi obi ko jina baby akoka. Na wotia eno so kra asa besa ya dia kra ma. Ntino hwe obi a ujinidi. I will so nyame honhom etini mu o nyame ngosra wo ne so no ne won kasa na fe wo mompa yema na enu na beboa nyame asempe ene hu kokra nyonkofa na fe wo wie a then learn to be a worshipper. Sorry ready, learn to be a worshipper. Den nyame ase ma bibia na akoma no en sorry ready. Sa process na wo fama wo timi edi wudie ne so so and obi ye made na ye me ya me kan wie pa me wie a me call I begin to worship God. I begin to sing, I begin to praise God. Now me they are flashy. They be an catch and say worship always flash things out of our life. Yeah. Now me they are flashy go. Free now me come baby. Ube hu no normal. Yeah. Because you need to work on yourself. A personal decision. I say one kasa. You fight it. Bishop would you from 2 to 3 years. 2 to 3 years. Now was yaudie. That is it. Seriously. Or disappoint you. That is where I saw the reality of that. Luke chapter 17. But you need to let go. Until you let go offenses, God will be far away from you. Because when you are offended, your heavens are blocked. I said God I choku. Say your mommy, say your ba, say your papa, what downfall, ukunu, wo yere, wa se, wo boss, wo software, no matter who the person is. The devil can use that person to offend you. Yeah. Just to block your blessing. I'm say Bishop, the who can, the who family mama kai Joyce Meyer story. Imagine say papa, one kasa own biological father. O papa wa wo oni woda. Ompa bo na wo bo nyina nsa da achi wo mami beba be hu no obeje a 9-year-old girl. Da ko mami fredjuma bai na o papa da wo so oni woda. O hwe wan ka hwe no opie wa masam no so da. Wa musa woda, wa musa be man da wan ka datena ware na se. Kopem se wunyi ne ye koye.
nti onye ya no obo ne bra no mpese busua no de bia na maame ne papa mpese obesi okra because are you offended to say ho na Nyankopon ka kire ne say onkonkro de to na koma so ko fa wo papa no ne to fie ma no ne fa ne tinem ne hye na akopim so obewu my god also oti was the binyame nkasa also oti sa voice so no God will never say no ko ni ko so miku David dem ko ka kire no obeka say the we de nyame okono so sa na nyame ka de aye offenses when you are offended and nyame kasa kra no a wonte onim say o say o to fie ma ne papa o ne na da watie fom ntie ya na o ka obi aye made ama na ya me obi ama ti obi de ono ane papa ni maame hu wanya ho e o to fie ma ne papa no ne papa na o hye na ono kwa na baptize papa no at age 80 man ne be fa Jesus se na ruade na najem. Look at that. O see one na the ministry so be that is it. Your heavens will open just like that. O see one na the ministry so be Akosua. It is how the ne by say e bin hire bi e ba na be sia no kwan. Wo fa no honam ani. Ai. Nti woni nipa na echemanso. Echemanso. Ebe block wo hira. Ebe se wade. Wa brabo ebe affect say ye won kwampo anka Akosua ye yawo. It ebe affect wo ma. Ebe affect people around you. Affect you sikasem nyina. Bibia everything concerning you. Ade bia fa wo ho bia. Nti no ante anya ade ese say ye didi agro na yesoso. Papa woni me strategy a waka wo de me nka me de ya fato o mame. Fetwa ma send mame. Me strategy a papa mafa obi ya made a metimi de che no easily. Me aboa me. Nkofo maye me bone. Omo matwa ato me so omo di me ho konkon di na mahira wo awurade asemasi anaso obente ba bia obi ahira no enye wo me ya ma me ho the person eti me Akosua go Aboagye de me de ya eboa me ma metimi je mu de me ho ene se me bompa ye ma wo na mahira wo me bodi e wo me mpa bom me modi no me wo me wesiu evil Udi ya wamebo erade asemesi me bom paye ma ne hira no onim de wo ye said Jesus Christ can say they don't know, Father, forgive them, they don't know what they are doing. It already hira no hira adwuma so hira ne kunu hira ne yere hira ma me bom paye ma wa kopem level a metimu say me kaiwa bibia me ntehwe me bom paye ma wa to a level papa me kaiwa me ntehwe de etoso me yensa me ye say opportunity bi ba say me ye bibi ma wa me ye. Say opportunity be basse. We hear be na de no be srame na metimi a me ya amaw. So because one year pe not say ya de. Yes, me ye de amaw. That's right. Minimo bi obesre misika a wantua. Me wo mo san frɛ me sɛ ne ba yare. Me de ma me ye de metimi de boa no. Just a toss me and son and nam castle pacho, but the toss me and the obaye no, me de mano. Me yamma me ho because me pese or say guard your heart with all diligence. Me bo magine makoma ho ban. Magine no niam me nu pene wom. Onyankopon ne mabrabo ebetumpon. Asa. Me hia wo magine. Matenka no onyame ne wom ene manigye. Me hia wo matenkam. Me allow obi ase wo menya wait. E wo magine matenka so. Eti medie these are some of the proactive and pragmatic measures that may go in place. I made the bomb margin makuma ho ba fi so offense there. Which you mutan ya beba Akosua. Obi a open asem beba be kan asem obi twatrato so. Obi ani be brew ama obi envy obi jealousy. Amo akoka de enim. Obi no be sere na wadane ne ho akoka bibi foforo. Me bompa ye hira wo. I will show well. Men nyine bone ma woda men pese bone beto woda me ye de boma gyine ne makoma ho ban eti papa me yes na me de boma ba de bia me usama brabo me flourish. That is it. Me hu se me skin kra no because me come age ya na nkrofo kra nyine me ka tell say me ye mother of 5 o ma wonum ma worry over 20 years ma ye radio djuma over 25 years eti me come age a kire wo kra wan hwa wonyini because say me ma wo university a kire say me nya akwala. But who has said here, Obi whom your dreams say me were me 30s. Obi graduate say me young. Obi to say, hey, we school girl and there be.
madwene ne makoma na mabɔ ho ban sɛ memma ho kwan ma wo mistake there be wo nimdeɛ wo ti bɔnkɔ so wo immaturity your insecurity your envy your jealousy and your pettiness no pierce through my mind and pierce through my heart. It ma guard my mind and my heart with all diligence. Because out of it flows the issues of life. It's a topic now when you can papa who here papa say I'm funny man see ya offense the uchu time won't mean say just any said okay Oba begina ho lead praises and worship na ugina ho a wakoma te say wo be de na wako preach ubede na wako preach papa say praises and worship leader o head serious praises the worship leader no head wa fomo nti ne huye wahi ubuofu no ya odi wo mu odi abegina ho and on dey tonyo o yeso na be preach owi o what you know na me kwahwe emra wo dey ai program ne bra me no me hwe mu no me hwe mu ara me sere because na minim say so for back no ye MC no and then you be preaching no they have a problem which sasem no mama o mo won ni wo ho maka MC no need you be preaching enkasa it's after me what the program no beto ma me hwe ye no na me hu say abrante we na MC we so na be preaching and I say kai e be yere afi emra what the program no me say I preacher man or show program no who say papa na MC no na ni masasa ya be dem it be bet na a program na so na me show mu mienu hey I'm saying Christo Sompa na ana ye de to atopesa no enti MC na eden wo introduce preacher no obi bibia omoto nyom ne ade nyina awie ye no na ankopesa nka ofa ne bible ko gina ho emra omoto nyom no se de be ya MC ni monitor introduce no ana me so me hu ye enti me so me share engage no with the conversation okay ana me share ne kasa ye ani ade a ana me catch MC ni say go ahead into me who say MC na aye settle up no ana fe me ja ye na me say you can invite him afi MC ni so no hu ni oka ena so preach you so ye dan you no so hu ni oka ena hu ni oka ana me say introduce the preacher na me tenachi me say introduce the preacher afi o introduce no o sorry ya oko so gina ho obechia no so chi MC no uchia no not the microphone ma afi o chia no afi na me to mas affect work they affecting yam adwuma that day no afi asaba ye kan one print that day no yes solve problem ana me so ho afi wo se mu mienu nyina mo bre do the bra program na afi wo la se ne yire papa so for penny ni so for ketwan assistant pastor idea esida assistant pastor wife any senior pastor wife nkasa a problem elesa no asore no emusranim you will use all strategies but enye adwuma offense the bait of Satan when emra offense we are offended then the devil bring down his seat wabetra se ese on ne di hene waso on di hene no o wespan ne magu krofo asum na konkonsa ne ade ne edeba bi hwai efiri soro ho bible say enwosra no efiri soro anesane sanso na bone no anase I offense no ene so firi soro ba e de tampa pemu na the division bom say asofo ne mu na it started with greediness greediness na this idea we nyina aba greediness na this idea we nyina aba e de ba na fe e de otan abetumu na bonsam de nakonwa abesi ho wo ka say greediness na e de sane ma ne ba wo pa chese say obi wa ebia we me na sesa nka ba me nchen ya ana akọ we nchen and a position we me na sesa nka menya
and I go in chain. And I mean, as a sanka, minya opportunity. The church, and I saw no dia. Yeah. The Church of Christ. Sunday, and I'm preaching, Missy Nipebu, or my PhD was or them more. Or my own, I don't say, I yani a bar hatche. Say me bar hatch from. Me bar hatch from my Geneva contents with the woman. Oh, my ha. Or Betoye. Onyankupo on fight your Obetomi. Yeah, your pen offer. Your pen offer. Maybe I will buy 20 years, will be banned, or no, ya be befano. Oh, it is a me ba channel, yan fine yeduma. You say you're dealing through, and I come in as a sanka, they say a position in mammy, and I mean as a sanka, ye, men and come your men as a come, yes, we and commit to me a channel. And a year day. I say, I will show mercy to whom I want to show mercy. Yeah, me pen me. Yeah, me pen me. Or dinner when yummy. Well, I'm working on one of my scripts. I talk about the attributes of God. The attributes of God. I'm writing a book on the attributes of God. And one of the things my research and the mama say, "Onyame or dinner." Yeah. Sure. Me say, research me and me hu nyama bebre. Yeah. Nyame or dinner what to be Forson. I say I showed mercy to whom I showed mercy. It is what the Adumbia Mobi and Aswa Yobi. I won't me question. I didn't know one farm, I mean, or the Amawi. Me bomb pie channel. And today, my Kusuku channel. And today, my not channel. And found he showed mercy to whom he want to show mercy. Nanka Moses and corner the open the door. But also no one ope. Also no one ope. Aaron nim kasa. Aaron nim kasa na no ate. But also Moses an ope. Miriam nim kasa Miriam an no ate. Cause ni want to mean kasa no open the door. Ono na mepe. You can force God. Oh, it's now ekoba sana Miriam ne Aaron mbufu ye ene ade. Omni Moses na nyina no. Na o time wo mu. Yeah. Enti man ya me bufu wo mu no. Bufu wo mu no. At the end of the day, when you two Miriam. Yeah. Oh, it's offenses. Yeah, dear be a new cause. Yes, so. Papa, when him say, I saw them. I boy, I can't church, the Church of Christ. I can't. A more summer, I be ye offense free muna. Praise a be a worship team. Na yama obia betonum na day no nyamingu stress sane. Nyamitu me sane. No be a bonus. Oh, Sister Mary. Wow. Na Sister Gifty ebuofu esida adaya Sister Mary abetonyu mama asori nyina ada ne ebutu am obi abo ne nsema mama no it is Sister Gifty there last week obetu ye no wanya na sent why offended enti onkasa Sister Mary ho ebiem adentia because say waje nanimonyam we eye man adwene we yetimi de tia nyame asafo esida wa asori fie waje nanimonyam e ba na ba so ba nanimonyam na ye wodia e ba de sa so wa hwe ni asa adom no afa bebo nanimonyam na ye wodia bebo ya odi enti enti Sister Mary Crouch Sister Gift ya onye so how can say mu amu beto nwom no mo ntem mo ku entokwa strifes ewum any say Akosua ewia mu no if you don't appreciate somebody nobody will appreciate you. But you repeat it obi. If you don't appreciate somebody nobody will appreciate you. So when you saw the obi wa won so obi ani so de woye. That is it. Nti no de bia meka eba efie aware mu adwuma mu asori mu baabia appreciate ma when so ne obi wo anase ne obi ye bonabaso bonabaso and so we yes anu a sa dom no etumi dom sa dom no etumi dom so wa mo wani anso ne obi ye na wa appreciate a wo so ne a wo be ye bia no enso obi ani no obi aso ni wo be appreciate ama enti no yen sua se ye besuso ye hu mu and the Bible say ye ni ye nuanom ntena e wo asomdwe mu ye obi bia ntena wo asomdwe mu na wo yes ade no a ebeboa wo e ma wabrabo aye from Papa say ansa memo o kire books no baby ebenya bia to no wa kira kwan no minua ye made e ha me
me kuna ye made ha me me yira ye made ha me madwuma panyina ye made ha me madwuma ketwa me employee ye made ha me madam for ye made ha me ba me kono ho na me koyi na sotie dia fa ho no me ka bibia wonte ase wonye ne mfom so ntum maka nche sese de wusi ade a wusi ye anya me de onye ne mfom so ntum o insist say we right but there we ye enkoyi papa obi a oye defensive sa obi a wonye ne mfom so ntum obi oye tintintirinti Mr. Right, Mrs. Right. Obi a wontimi nipa ntena se ema semba yen kan yen resolve na yen nipa baako na yen koyenim na wotso ade mu twan obi kura timi kasa me de oya ade take 20 years ansa na me de achew omo te sa no how do we deal with them ekwan be na e befa so a e besi ni omo atena obi a onyine mfom so ntum obi a na we wukunu oya woyere what bona mane kan kra ka tensa a medo de wo ye me se me mpe no ene ye kwhyepo upaja aware no sankrofo no ye omo de yo Akosua sankrofo no ne edikan wo ankasa bo ho ban na fa omfom so echewo mo wo de chewo mo wi a woni omo ntena e wo nyansan mu live with them in wisdom. Obiwo ni obetumi keep no from a distance no. Keep the person from a distance. Ni obetumi cast no away, what cutting away, cutting off no so cutting off. Because sankrofo they are dangerous to associate yourself with. We will be only nipebiti sa, especially obi onye ni mfum sontum. Inti me geda me catch nko say oni obi ehhehya aware oni ni hia ahhehya aware na wo hwe na so nipa no onye ni mfom so ntuma run away from that person. They are dangerous to bring them in your cycle. Obi onye ni mfom so tum because they be obe how they be or the pin be wo akoma ho sa obe how adwene inti sankrofo no menso so omo so nia untumi cutting off no keep distance. Live with them in wisdom. Fanyansa ne wo mutra. Awariye mu de be din. And okra na say wodi yusu nyansa no. Awariye mu na be hia nyansa. Nyansa no. Because nipa no wonye ne fom so. Ku ka de wo tintinti. Wo yere tintinti. Yo be ya no be ye. Na fam paibo. Na fatana wawari ni mu. Nyansa ne mpaibo. Nyansa bi ti sesen. Nyansa ni say enya asem bia no ka obeso so. Okay. Enye ne obehu bia na obeka ne sese usua se obebu ani egu ne egu ne amaso wohu kura wohu what I want but how eno so enu tira me se me di kaka se bo ho ban okay bo ho ban na di kan fa ne mfom so che no okay fa che no nti ade no obeye no wo de a che ne dada nti bo ho ban wo ho ene wo hu se de ositie nti enye wonwa biem keep your distance woni masema obebusa na sema wo musa no and if you say when to ask, when not to ask, when to talk, when not to talk. I say who say no. It is one fa nyansa and so nipa na nantia obe ha wo. Da bia kasa. It no I say bompa ye say rade mami nyansa. Mami nyansa. Amini nipa we betina. Na nyame nso no Bible say wo bisa. Odebema. James chapter 1 verse 5. Odebema ododo manabro so. Bisa na wo misaye, na wo bisa ankodiama. Because nipa ho ahomte pa Akosua. Nipa yegu ahodo yenuma ye nipa ho adwuman ane ye hu se ne nipa bitie Yesu kan o se he ono eba no minim se ne nipa tie nti manfa me ho anto nipa so nti nipa ho ahote pa nti ni kwasa do ho to nipa so fa ho to nyame so na hwe wakwanye na boa na I catch everybody so omwa no tutu ana mo mfansi cause wan hwe ni ya nipa ebema wanu onyama bo nipa ebema wa brabo aye basa na nipa nso ebema wo nhira abahwete so want to be anya saade ya want to be nko ba bia cause obia beye no na be how there Akosua oni ba bia ko oni ba bia ko ka ho biem chem ai nipa beye bia na be hawa
unni baby echo. Unni future. Unni future. Unni baby echo. A drag you back. A drag you the back. Biana issue be drag you. For thinking ideas, innovation, ministry ni adeno. Now wo de Bia. A true science. Into no nipa no a no ne nam no a. No strategize it. Na say you sit here na pepe. That has been my strategy. Mr. D one me who said we sit here na me what to baby say me do. Ehu obi a me ne enam. Oba baby say say eh na e na esimesi wotumi ne na ya chesa. Unim baby ade na sie. Me ni baby am de na sie. Nti me ne nante pepepe. Me ne nante pepepe. Bishop, let go offenses and let God. 6 books in 60 years. Unya 60 years utro ngoma ensia. Emu ba ko na ye di ho nkomo ni nyina ye bedi ho nkomo na ya fa offenses no mfomso obi ya de ay mana ye wo ya enne wo biebie ni e wo ho. Ebi na obi penguma yi bi ato na wakenkan wa kire ye ha say e me de pa how to minimize offenses. Page 39. We say understand why someone is being offensive. Offensive, yeah. What understand the culture you are in. So you krom ha de you need to know. Say de nipa wo entitlement wo krom ha. Wo ye ne papa kwa na wo dwen say wo de ne ka. Ye krom ha e na wo ye obi papa. Ohu say wo de ne ka. Tie say wo hu kwan be fa so wo do na mo be sisi. Practice detachment. Stay humble. Don't be offensive yourself. Yeah. Ehona kan wansam kakra be me don't be offensive. Wa wo mu na utie ye sabre wo sompa so no. Make sure say emfa wo so na sintidua emma. Ekwan be so na obi betimi ayesa. Say onipa no offend wo na attack no. Okay. Odi watem no wadi na tem bi. You know that kind of thing. You shouldn't be offensive. Because so we offensive I more. And you know you have to wankasa no unhu say wo no wo mfa we say udisia metwa ana udi twa so am de besi there be yes sir so into no say bibia no de odo e na odi hia nipa na say won nante nkeka nipa no ho asem there be at all. Okay, so yes na emwa say na da bia no ema ejane dere. Papa ubukui se obi pebia obenya bi e wo henfa. Oh yo books no de se obi pebia ukọ challenge bookshop obenya bi wo ho. Anglican bookshop obenya bi wo ho. All challenge bookshop across the country obenya bi. All challenge Anglican bookshops and also across the country obenya bi wo ho. So wo na se bi ni ho a ka kire ne say onko head office onko fa bi wo enfamra because e bi wo ho. Okay. And a Methodist for a fe na omo babeje omo ne me akasa nti e fe na omo babeje Presby bookshop and so kwa obenya bi wo ho nti ukọ na ukobisa say asa omo enaka na bisa omo say da be na mo di bi beba and no ombe frɛ ama ye de bia koma wo ewo ho into all these major bookshops ni nyina no ukọ a obenya bi wo ho ana afei nso so ubehu anti Akosua nso a sompa your reception ho ye de bi begu ho ama mo a uba ubetimi anya bi ato na ne boy se ba ko ye sen ba ko ye 50 Ghana cedis ba ko ye 50 Ghana cedis nti se uba ye ha ana se ye de client service line ni tudwa na opese wo order bia ofra Jeremiah be me ye de bia bro ba bia wo bia na onso so watimi akenkan and let go offenses and let go the kan ho asem apart from no meaning said there are 5 more books kan bobosoma ye na ansan mama etiefo abem. Okay, the other books before I say I do ansana meka se mewura ware mu ndim ti be wura mu niam bia se wuhu na wote ase ansana we wura ware mu and afi being a good leader and also say we odikanfo adwuma mu aware mu we okuna we dikani we yera we dikani we maame we dikani into you must there are certain skills for you to become a good leader. Let go offenses before I say I do a good leader and have a believer's authority.
believers authority so ojidi ni hu unyina so na hu wasede ene tumi anya media ma and afa nso no how to be successful in life and also releasing the treasures of heaven nyame di nshira ehira yen na ekwa ye befa so ase nshira no ebe ye adwuma kwese ya da na me kan wa sori se enye se wo ye kristo ni na wo boton so ntino na esese nyame shira da bi ye wo niam bi esese wo de tutu yie ni na bi esese wo ye ansa na nyame ehira ntino these are the books ni nyina no ebeboa wo ama wanam asisi yie ama wa adom ayekese ama onyame tumi ni onyame nhira nso ayewodea until when you get this kind of books na ebeboa wo ama onyame no onyam adede ewo abrabo mu papa se ebi obi pese oni wodi nkita ho minim se asori anyame de wato no ye founder ema Abundant Life Family Church International ebi kro obi pese kwasiada obesra mo asori ne ade chemo kira kwan na asem number bi nso wo ho a obi pese ofrew ene wodi nkita ho a minim se wo ye busy pa but se time obemu a ubetimi ni nipa na dink nanka waka ho asem kakra mai yo Abundant Life Family Church ye wo Lashibi Abundant Life Family Church wo Lashibi Accra Lashibi eho ana ye wo ba ko so La Paz Race Course last stop obon say abanso stores na wo ho no ye wo soro ho eho na La Paz wo Lashibi no ye wo committee 1819 runabout runabout around Shalom Sport. From Shalom Sport to the runabout, just after the runabout, pepepe. Obenhu say, ye wo Onsanifaso, opposite Red Manual Estate. Committee 18 runabout, opposite Red Manual Estate. Obenhu say, ye somebody ni si hono mo, ehona yesi nyamiadom yesi aso dan wo ho yesum ewo committee 1819 techiman so ye wo ho ye wo techiman to frɛ ba bia wo no na ye bebo wo number obenya ye wo so 0249 786065 line say the adwuma no pay 0260 196064 and 0260 196065. Hello. Good morning. Me pacho mini ababa ni meshani. Pacho mami fa me din si kakra. Meti mami nti o. Ano baby, uma kama sama mamata. Na mkopo insha mo baby. Na woni baby. Na dwume no wo ni baby sawo. Na uma no me fa me se me baby because me ni me fi kuro ba ko. Aya dan fi aye mi me ni bi nkomo but it's me too much. O town. Edian na why am who say o town? But say edia argument kakre di obi na so edite matamasa. And edia me di no way or supposed to just say. And last me said that friend kakre ne say me power so me tawasem. And so no me tese me no be ba so me di na say e hawa. With their friend, Nayan Cassa. But suddenly I want to make a contact with the Plimosa. Then, when I can't win, but yes, I'm going to cry. Now, unless we again mention far or be one someone send me one, I say, yow. Now, my son and I pay free beam. But recently, no, you know. I'm not I will not you too, but they are channel, but my money distance. Okay. The morning, question, answer, answer. And tonight, my phone so advising me say, "There not be a opposition. I am suban." And so no, so me who say na ya, me na that's not. But what can some of na let's say ya o ma coming. Na next day you didn't see ya yaka. Aha, so mama the distance na there. Me could see an nine so na. Okay. Enti say dear say who kind na say o ya odi bi say dear papa kind ne fa che no say wo na wo de ho koye say wan kokon asem anko nko kan kire obi the moment I will be taking responsibility na ma ho to wo ntem
because I will be adwuma mu ho no na wo won ni na nkodi nkomo in the past anke kan wasema ankyere no a eti wo di kan gitum se wo anye ne yie kwan bi so se wan steady nipa na ehu ni suban ansa na wo koka wasema kyere no but also what you say because who da bia meka se wo environment bi a ye mpere mfadamfo ye mpere nkasa wo to wo bo ase eti wo anye sa adwuma no eti afa no abehu nipa no suban eti wo mom na sese wo take responsibility what distance aba na wo gye wagye atum se da bi beduru adwuma mu ha no malani bibi o ha na ese nka menya abotre eti ebeboa wo ama wetimi agem se be ya wo kai na wo nie because won onye wo mfom so bia wo na ade ho koye so what you say nti no beboa ma healing na bantem me pacho na me propose no so me nti ho mo aye bia yo o proposal no Matias yede o number mate yebehwe yebe hu adwuma why Miss Meda CP okay obi aba homa no so hello good morning yes good morning oh me pacho wan na mehia pacho ayo name me de kosi why Meda C my follow say na de na me saka mo program mo kana de na kwamo ni ba bi yo boni pa de sa channel yo shi wonu de o betmai do sa mi ame na me ye ya wo fo en nam de ti mi na ejaye no o ja kwala na asimi so akọ tena na brother ebon so the end of so me na kuya last 2 years guy no education officer o to say me sign it say that them you on me yire danti one day was back me fear because all share uniform o say Ghana mra ejuma because of share uniform no e punta ka aba mra bata because all share uniform what me by say we control so or me come at my police station not so no problem yanko also the anko so since that question immigration to me be fear better. Wow, I'm about that because all your uniform is in Mantashi. Outside the uniform, outside our committee, outside the conditions that fear the Ayana and the Puyano. You miss Africano, so you balance of about Yamasha, Wachino, outside the my police station. No, so you do police make that you are police for about for her. And Nicola saw yes, I'm a police station, a police commander, and I want on the mass I can't say. Or mamma said to that percent. Because of uniform, this is an everyone we see it in the phone. Every dream say or person the police station. So I'm put the original fear or be free in the fear and the case of the record. Police commander and mamma containment casa. Also, any the man and run and your sister me for say. So to say, I'm and the bed, Miss Murabasham. Me can say, oh, you do police station and run away Yajuma. And the comment 2024, I didn't say something. But then it's hard to me say, no, and Namsuma, me patrol your brain in 10 months and Namsuma, we didn't free fear hono. No, minute or found a minute year in the I want to say that you want to be quiet or to be friendly and say, on but that. Because I want to be police station, on but that's no can call on. I'm free mamma. But that is fear. Then almost so remember you want to mamma to me. It is a police case, no police case in a saying. Immigration officer and the number. Mate, any idea? Your client service line to Jano friend near 2 for the obey their phone. Why? Only Jerry Casa, obey 2 for the obey our phone. Why? Okay, Meda Sepa Nyamishrao 0260196064 and a 0260196065. Hello. Hello. Me patrol your frozen. Yo, me patrol my minty one obey. Okay, and then my blood in our friend come program and then to an amity, lot of program there, Miss Movie. And a program I mean, even now I may have an image, but Obama. Who bet me a general one answer no?
na wayi ne ho adwene fruit sim na ne mehia because na bia memfa nte bia wakofa wachi na wonu ne ho mpo ene ye ka de ye opa chawo bibi sa akra ne nka dida so ho ma aware no na se wono akofa be ma fo no asan nyemama no a wo twen awo no ka che se de opese wo ye bia ya papa we de opese wo ye bia ya ne se untimi nya ho hwe aware no ne beguo na emom kwan obefa so awo no saa de ne nha wo na untiti bebre no wi amema bishop atufo why woni ne wonkwada dodo say Inya ne nwe unya ne nwe ya ne obetimi atwe ho ene ye se we de obetimi atwemate ye di nkoma afa ho medase 0260196064 and 0260196065 hello mommy. Yes, me patro me nua be na mehia ni. Uni aka ni dokotwa kuta. Yo, patro ma meet you papa. Mommy, na asu denka. Na uni se ediri bi su ba ya etwam. Na ya papa ni mo a wo mu di ani mo ka na asofo mo ni mpanyifo no. Na ntokwa wo mu ntam pa. Na de beche